Kabusan si katayon amin kanayon wa manson na request sa do I have to cry for you ya ipanggasinan ko kuno ya para sa manso datin asawa to. Katong ginawang ko lalamot ang ganoon yan medyo napuputang so kanayan nyo para sa ray followers kun balo. Balbalaga salama tamandakil kay mulak pananga si Dios. Kumon dakil ni suman request ta paano mas dakil sa totoo ya may talagan makarelate sa kansyonen kanayon. Asakitan taka antak aliway ginawa jaksu piligil mo balit anawat lay pusok niluko taka bemarong kala surila asawa saya ginawa amin niya ang panakis mo so pansisisian ko agay likapoy ko si kaniso nilo ko edeng kahihilig ko siyak lasun batikan mo anang nang taka si kalaman ayay masaya bembenan nyo'y lima san ginawa tukan prinsesa agay lay ka puy ko si kanes suniluko surila asawa ed amin niya ginawa amin niya ang panakis mo so pansisisian ko agay lay kapoy ko si kaniso nilo ko edeng kahihilig ko siya lasong batikan mo nansisiyak la at amin niya ginawa kumunang pawil ka pero wala la sumampapasayat si ka surila asawa at amin niya ginawa amin niyang panakis mo so pansisisian ko agay lay kapoy ko si kaniso nilo ko edeng kahihilig ko wow, oh, 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 yeah agay lay kapoy ko si kaniso nilo ko edeng kahihilig ko siyak lasong batikan mo